Nou ja. Ons gaan van hierdie eier korte meter maak. Wetenskaplik op pad. Hoekom sukkel? Ons gaan oopsny. Alexander die Grote, deur die Gordiese knoopsny. Hi, Prof. Holm. Yes, I brought you a patient. What have we got here? Ah, the egg, eh? I've seen this before, eh? This time, Yeah. I think it's in for an autopsy. I believe it's dead. I think it's dead. Well, the only way to know what's inside would be to open it up, eh? Yes. So let's get kitted out and see what we find. Okay, Eh? let's do it. Okay. I'm all dressed up. I see you've got your scrubs on, eh? Yes. So I think we'll pop that down here. You still got no idea what's going on here, what's inside, eh? I think it's either a hoax, in which case we must cut it transverse, not sagittal. You think so, huh? Because the fiddling will be on the ends. Yeah. I was thinking about just making a window here. That's also a good and idea. digging inside and having a All look, eh? right. Yeah, at least there's nothing putrid inside. Let's see what's inside here. This will be, if I'm right, obviously. There we have it. Rice. Good old rice. So it was a hoax, eh? This is a hoax. Wait a minute. There's more. There's a message. Message in a bottle. Slim van sy baas. Wat nou, Johan? Die trok se een band lek nou al lankal en 4x4 Megaworld se mense het vir ons kom wys hoe mens jou eie band in die bos kan regmaak as jy die regte goeders in jou trok het. Die pyp gaan net nou oor die exhaust. Hy kom in hier's 'n one-way valve. Ons maak net seker dat die valve toe is. En dan druk ons hom in onder die kar. En dan stoot die uitlaatpyp hom op. Die lugdomkrag werk heerlik, veral natuurlik in sandwêreld, mits jy die beskermingsmatte gebruik sodat hy nie 'n gat inbrand of 'n doring kry nie. Jy kan maar uitklim. Ek wil net vir julle sê, Dion is nie net die baas van 4x4 Megaworld nie. Hy is een van ons groot rallykampioene in die land. Eers moet die wiel afgeblaas word. Ons ARB tire deflator kom nou goed te pas. We're just going to put this bead breaker on here and try and get it to the right height there. En dan 'n passtuk wat ons domkrag omskep in 'n gevorderde bandafhaalapparaat. Die vraag in my kop is, hoe kry jy hom weer terug? Moenie dit by die huis probeer nie. Maklik, sê Dion, met 'n koppie petrol. Almal staan weg. As die naaf swak is, kan dit iemand ernstig beseer. En hou maar 'n nat handdoek byderhand vir ingeval die band aan die brand slaan. En sien daar, my band is reg sonder dat my hande vuil geword het. Okay, ek raak nou honger as ek so net hier staan. Kan ek nou wel proe? Linkerkant persoon nommer A. Persoon B, se vors. Ek gaan vir 'n persoon A stukkie steak. Ek dink persoon A se steak wen en persoon B se wors wen. So wie wen dan die kompetisie? Dis 'n draw. Dis 'n draw. Johan, ek moet bieg. Bieg. Ek was ook skelm geweest met die eier. Ek kan nie meer my nuuskierigheid beteel nie. Ek is by die Bernard Price Paleontologiese Instituut by Wits. Ek glo of ek hoor dat Dr. Adam Yates die ouens om mee te praat oor fossielheiers. En ek gaan nou vir hom gaan soek en hoor wat hy daarvan dink. Hi, I'm Alti. Pleased to meet you. I think I have a dinosaur egg. Let me have a look. I'm afraid not. At least not in the way you think this is a dinosaur egg.
I think this is an ostrich egg. But if you'd like to see, I have in the next room a real fossil dinosaur egg. Better than this one. Much older than that one. This is part of a clutch of dinosaur eggs that was laid, as I said, probably close to 190 million years ago by a large, scaly dinosaur, the kind of dinosaur that we think of when we say the word dinosaur. So, what makes you think this is not also 100 million years old? Well, first of all, it's just too perfect. If you look at these eggs here, they've been squashed by the weight of all the sediment that has accumulated on top of them, which is why they've become fossilized. So this one... Does look like an egg. It's an egg. It is an egg. It's very definitely an egg, but it hasn't been buried under a great weight of sediment and it hasn't been fossilized. I've got an interesting article here about fossil ostrich eggs. If you look here, we have a sequence of pore patterns, the little holes that you get on the surface of the egg that allows the developing embryo inside to breathe. And you can see that these have changed dramatically through time. And it's only very recently in the modern species, the modern ostrich, that you get this widely scattered pore pattern that we see on this one. So this would indicate that this thing is less than 1 million years, definitely less than 1 million years old, probably only a few hundred, maybe 1,000 years old. And if you shake it, it sounds like there's sand inside. Is it sand? This does indicate that it is a little bit old, in that it's been around in the dirt long enough for very fine dirt particles, silt, to work its way through the pores and inside the egg, and has actually filled it up with silt and sand, or very, very fine sand, which is what you can hear when you shake it. Goed, ons is nou gekyk na al die kykerbydraes. Daar was 'n bietjie kopkrap geweest, maar ons het die wenners. En ons begin hier met die derde prys. En Johan Enslin van Sanien, jy wen hierdie oorlosie uit Kalahari Kliphuis en dis eksklusief gemaak vir Projek Aardwolf. Dis die derde prys. En die tweede prys is vir daai baardskeerders Romanne van Gerda Roberts van Rustenburg. En jy wen hierdie loerbroer kamera wat in die nag in die donker kan afneem. Dankie. Wat is die wenners? Dis hy. Okay. En die wenner is 800 jaar. Nonnie Botha, die grond-eekhoring. Baie geluk Nonnie. En ek wil net sê Nonnie, jy is baie gelukkig want jy wen omtrent 'n hele kamp van canvas en tent af. En as jy hier rondkyk, jy sien, dit is die tente wat ek verkies om in te bly. Hulle is baie baie lekker. En jy het nog 'n aantal wat ook by daai lekker lodge van hulle buite Lady Smith. Ek het twee verskriklike oulike boeke waarna ek kyk. Een is die Outdoor Photo boek wat 'n uitgawe is vol foto's wat uit die Outdoor Photo webwerf uitkom. Wat natuurlik die grootste webwerf is vir natuurfotograwe daar buite. En hier is ongelooflike mooi foto's in. En onder andere nogal 'n hele paartjie van Charles Senekal wat julle sal onthou van ons luiperd stories. En die ander boek waarvan ek baie hou is Soogdiere van Afrika. En daar's 101 spesies. Madeleine Grindling en Andrei Olwage het dit geskryf. En dis 'n heel oulik geïllustreerde boek. Elke bladsy het een of ander dier en 'n mooi prentjie en 'n kort beskrywing. En hier's 'n verskriklike mooi beskrywing oor die aardwolf. Kyk hoe mooi. Wel, en so het dit op 'n einde gekom. Dis reeks 2 van Projek Aardwolf, ons laaste episode. Dit was ons eerste jaar, dit was 'n nuwe jaar, 'n nuwe program. Ek hoop ons sien mekaar binnekort weer. Ek wil net baie dankie sê, nie net vir die borgers nie, maar vir almal van julle wat gekyk het aan die program, veral vir die van julle wat bydraes ingestuur het vir die program, e-posse gestuur het net om te vra wat se gogga se die of om te sê hou so aan. Almal van julle wat op Facebook was, op ons webwerf was. Onthou, ons is een groot trop aardwolwe wat hierdie aarde probeer red. So baie baie dankie vir almal van julle en dankie vir die voorreg om saam met julle kom kuier. Hoopelik sien ons julle een van die dae weer.